Hello everyone. Nan yon kay ki rele house en anglais, gen pile chambre, rooms. Chambre sa yo se attic, bedroom, living room, dining room, bathroom, laundry room, office or study room, kitchen and hallway. Nan leson sa, map montre yo objè ak fourniti nan chanm akouche. I am teaching you about bed and bedding. Mais avant nous commencer, m'a dit ou profitez abonner à chaîne ça pour pas rater prochain vidéo mieux. Like vidéo c'est seule façon qu'encourager me porter plus vidéo pour. Thank you very much. Let's jump into our video. Bedroom. Chambre à coucher. Bedroom. Bed. Cabane. Bed. Mattress. Matelas. Mattress. Sheet. Drap pour couvrir. Sheet. Pillow. Oreiller. Pillow. Pillowcase. Oreiller ou bien tête oreiller. Pillowcase. Blanket. Drap pour couvrir cabane. Blanket. Bedspread. Couvre lit. Coverlet. Bedspread or coverlet. Dresser. Coiffeuse. Dresser. Duvet or comforter. Duvet or comforter. Nightstand. Table de nuit. Nightstand. Alarm clock. Réveil. Alarm clock. Shelf. Étagère ou bibliothèque. Shelf. Wardrobe or closet. Armoire ou bien placard. Wardrobe or closet. Desk. Bureau. Desk. Chair or seating. Chaise ou siège. Chair or seating. Curtain or drape. Rideau. Curtain or drape. Rug or carpet. Rug or carpet. Tapis ou carpet. I hope this video was really helpful. If so, quittez avis ou bien demandou dans un commentaire. Don't forget to subscribe and like it. See you in the next video.